Mizorama Christmas masaber man ani dan le limom then khatte nuizat lovin limila sangkha zariat somkwale pali a kanrama chanchin tha alo thlenga sa phau khan khovel tribal nama chun an balber minti hial mai ani taka pa kang war fe ho bel mangkai nuai mai po khan to hoin atleu fai mayang ti in amut pui mia zel mai ni heti kan ni chung hian hual ngau ho chuan lusei ho zong an ler e mai kum khata voi ni te ain buala an lati vele chonga sangkha zakwa pathuma hi chuan Christian po anom ve to hloma sa phau khan chung Christian te hanen kol zui tur chuan tir ko phokale chung ekate chu thakata cheng thum vel hlo in kan zo sap ma sa ti khan an roita ani phai sam hi martarangam reng mai khani a vai khachu khopakata hian thu awasila nula pakhat hian la li so chu aring tatlat maya chu nula pa chuan thinrim em hian vuak hlum tomin kholaya chuan a uma ain koita zor maya phai sama chuan awa ta a ankara chuan awatla zepa martarna hi kazong rengani tuna ka muta ka ngonga hian hantam chum mok maite ti in adota a chupa chuan angam ta i kholo maya afanu khitian Christian na alo lu tir khan Christian ti analam thiam lova khitian anti thina Christiana in peta po angai mo ta lo ani anti voi khat po polranga leika puitlang sanga thu asoya athu soipa chuan chunghun laya hlalar tak ka thlok don ti hla hi a hansa a chutia asak lai chuan atla thata si ale tlangwal ho chuan phai sama thloke ti in anlo ni dur mai si a Christmas chu sangkha zakwa panga a khan tuna sinot office bula hian zosap le mi zotlem te in an mangtan ni in an soi thina an man don hian zosap thara chuan sawathang kam arota thangtheng a hangkam ta chiam maya tuklo le sawadang tam tak okin an rep ta dul maya chung chu Christmas nia chuan an bu chiar ta hlu maya zosap te hian voksum nga zet an leiboka
Pathian mi pa chu in hnung chon zong in an han thu deuh khera an ti bok tlangwal nulangai ko hran benga thlen vai chuan in khom tam ni bera tlangwal chak thlan chu in biak in atangin an hnuk chuak kher zel bok nula nui ring deuh chuan lalpa le ko hran min ngai dam ro se an ti vat thin bok no chua hlau om hek kho then khat biak in khachu atlabalin enkol tu big om ngai hek lo pulpit nuaya lam khuang lo tok te kha an lo oma voi khat pukhara thu soila in pulpit nuaya vok no nei chuan aron phin chuak ta thut maya anin beng berek buai hle ani ome biakin banga hian vaibel le tuibur hi an thiat fur mai thina Sunday school nei lai ti hian nu ho hian atuk lama chome zon rot hian an tong mur zela biakin tam tak chu abang onga hian uile vok an lut tlang zung theya in khom lai ka en ti in tlangwal then khathi bang ong le tukvera hian andak lut fur zel bok chome hi a han wang thei em khopa pusanga na tialom kanuin in huai lei hi tu thloi na ziat khoka tuine na cho pola chingal thlorna bura athifim le a atui lo tla chu abu chirta a athang veng yet mayati vok talemo ramsaka ani ngot lo chuan sa hi awang em maya kum kha chunga savoi thum me thei kha chu zia om takan ni minol pui chuan Christmas sa hi akum lea an ele chau thina khang awang te khan sa hi a hlo em maya Christmas po hi an ngai hlu in an ngak hlel em thina ni subscriber le viewer dom tak te enzawa in kumsang ni som ni le pakhat Christmas chimbai ka buk chawa hunchep takara man lai kan pi pu ten Christmas an lo man dan le nun hlim om then khatte ka handa le sham ani a he channel hi khongaya min lo subscribe zela min lo share sak zel tur in khongai na karon dila sangni somni pakhat Christmas le sangni le somni pahni kum thar dom tak in chuan kaya hlim le lom taka in man theu theinan du sakna ka hlana cheu kalome